Dingkas lali janjine. Yo Selvia kasih lali janjine, tak kasih gadis yang asli masih perawan. Yo ini dari Sukoharjo Makmur. Habis ini nanti persiapkan untuk Karang Taruna, mungkin yang mau request dangdut kami tunggu selalu bersama Rendista Musik katur semua Karang Taruna. Oke, monggo dipersilakan satu tembang-tembang di nuansa irama dangdutnya Rendista. Wonten lali janjine, jine. Iyo. Monitor Mas, kok. Lali janjine. Monitor. Rendista Laras, takdir. Oh, Rendista Laras, sih. Ayo dek masuk sih. Ayo yo. Penak Mas. Masuk. 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 Oh, ya. Wah, Jan, asli masih gadis ya, Dek ya? Asli. Oh, tenane lho ya. Kok kaya ora percaya ngono to? Ya, Perlu dibuktikan kanca-kanca. Piye to nek ngene iki sawangane piye? Ora, nek asli gadis. Oh, no, iya betul. Piye? Karena tidak perawan karena kelihatan sudah melorot gitu loh, Dek. Apa nih? Yang di belakang itu agak melorot. Biasanya pernah makpret gitu ya. Pret apa nih? Ya. Ya. Oke, dimasukin oke? Masukin. Ya. Oke? Oke. Oke, ya. Masukin oke? Oke. Oke. Ya. Wes perawan ngono. Janjane ngopene ngerti gelagatmu sasayo priyani atiku sujan tapi gencan karo kopi Rendista Musik Tegasari Boyolali Satria Nusantara TV HD Multivision Eko Audio Sound System.
dicoco terus Kaya malah ngono. itu man. Kaya ngono kok jare perawan. Kan negor lambene to. Man. Penuh energi juga penuh birahi. Ora yo. Masa. Iya. Ya. Oh, bener no. Anggere pret. Janjane kopene nganti. Iyo. Sajak nyupiani. Salalalalang.